singusponsor kwethu nje kutotibongela lokuthi le ndlela siyihambe size sifike la. Iba mnanzi onke malanga. Kodwa nje liqiniso layo mba nenkosi itindile. Nambali solo unje. Akade bekuphasi siyabonga nje Nkosi ngalokufisha umsebenzi lomuhle lo wendekile tinhlangothi totimbili. Tetemasiko sisebenzile noma timvula betinje. Kodwa nje emabutho abangawo latimiselako laqhubekako. Umsebenzi welive awuqhuba waze wabala. Sibonge nebebhola Nkosi kuthi nabo bachubekile. Kunemadvodza nje lahleli la ngathi noma sakhona inkudla. Sibonge nawe Nkosi ukuthi uchubekile waba kanye nathi usihola. Solo siyasho ukuthi kunenkosi lesikufundzako kuwe ngelisuku. Sekungaba nje ukuthi icelela Nkosi sisa hlala phasi singusponsor ukuthi awu mane sponsor Nkosi singambalekeli kakhulu. Kuba nemoyana lobese uyashaya la emkhatsini walemisebenzi lemihle kangaka. Ukhanze ukuthi sponsor zokuthi khanze ugijima ngemuva. Kanti phela kuba kuhle lokuthi imsebenzi sonke siyende sisonke sikanye kanye. Nekucatfuliswa ke Nkosi njengemuntu lofika komagodi lofika ekhaya. Siyawathanza lamandla Nkosi lesenisiboleke wona ukuthi sigijime kutshengisa kusethemba. Kodwa ke ngalesinye isikhathi nase uthenjwe kakhulu nako bese kubangathi inkingi. Kuyadzinga ukuthi ekhaya abantu labadzala bahlale basonzele kuwe. Bato ukhona lokuthi bakuchushise ukuthi usayibambe khona noma seyiyalahleka. Nkosi.